Man in motion again is Gracie Ainscough. And it is given to Ainscough on that jet sweep, and he's got a little bit of room. Manages to break the first line over the line of scrimmage and picks up first down. I like the way he finishes that run as well, running over the top of Ryan Junot. Oh, fumbled the snap there from Alice Brook, but then Sequelor does manage to secure the handoff and picks up more positive yardage. Nice quick thinking from Josh. Football is like a bar of soap in these conditions, but both quarterbacks coping well so far. Tight trips this time. Going to be a little receiver screen there, and he manages to step through. Oh, and there that ball squirts out again, but not before Struan Bailey has picked up enough yardage for a first. Alice Brook again, this time split backs behind him, and here comes Ainscough in motion once again. Looking to try and capitalise. Ball handed off, straight up the middle, big hole. And he breaks it free to the outside at the 30, the 20, cuts back into the 10. He's tackled just inside the 10 at about the 5-yard line. Aaron Odell Sequala had one read there, then when that first read wasn't there, didn't look anywhere else. And here comes Sequelor again, bursting through the middle for another Lions first down. Such a difference to them, to the whole atmosphere and to American football in this country. Here we go then, back to the field. Bailey in motion. Ball handed off once again to Sequelor, who steps to his right, then back out to his left. Keeps hold of the rock this time and bounces outside for a Alice Brook on once again then for this latest series, and the ball is handed off to Joe Nicholson, and Nicholson still on his feet after fighting for 5 or so yards for this series. Struan Bailey in the slot. And it's Richardson with the handoff again, and he's got some daylight in front of him, and he picks up back-to-back first downs for the Lions. Yeah, good instincts as a runner. Group 1. Yeah, kicking off at 3 o'clock that one, so underway, well underway. As another good run from Bovell. Picks up a first down. This is the drive that breaks the deadlock. Mohamed Adewale in motion, low snap again, Alice Brook to the air, he's got the time and a clean pocket, and he's going to take off. And he's going to pick up a first down. No flags, thought there might be a clipping penalty on Kirby. 6 for Alice Brook. He's going to the air again, something simple this time, and it's great catch by Kirby for the conversion. Get that man into the game. Lewis Kirby sits up. Well, you could call it that. Alice Brook off to Sequala. Sequala's going to dance his way through and in! Touchdown, Lions! Now they've got a chance to kick that extra point. Sequala! Untouched. Tension is palpable, and the kick is up! And good! 7-6! Great Britain win! Great Britain win! There is no second possession! Så blev det et kast ud i siden den gang. Og de får ham stoppet, Joseph Hamilton, men han får rigeligt til en ny første gang. Complete. Ja. Den ind der. Og lige så snart den er complete, så er Christoffer Richter på ham. Og på træveren her til deres første 10. Igen et kast ud her i siden. Får også gode yards her, englænderne. Joseph Hamilton. Nu er det handoff denne gang. Jet sweepen. Han løber lige igennem, hvor der var plads her. Struan Bailey. Fake handoff her til Thomas Campbell. Stærkt løbet her, må vi bare sige, at de kommer til at udnytte det lidt mere. Igen handoff til samme mand. Og
han løber op igennem midten og kommer også... igen. Han er stærk her, desværre altså. Nummer 5. Joe Nicholson endnu en gang. Godt på. Dejlig larme af tilskuerne, så de har svært ved at høre deres egen spil, englænderne her. Han løber den selv. Her. Han kommer også op til en ny første down, ser det ud til. Vælger altså. Igen. Går de dybt denne gang? Han skal ned! Ja, tak! Det er en kæmpe vikling. Tackling, han får sat ind der. Vores nummer 41. Man ikke er bange for de her, altså de er mere bange for løbet end noget andet. Og så alligevel... Leder. Finder også en fri mand over i siden her. Og så er det altså rugby. Rugby-klyngen nærmest. Nej, hvor er det vildt. Og den bliver kaldt som touchdown. Simpelthen en rugby-klynge. I NFL kalder de det en tusk. Vi vil selvfølgelig have stoppet englænderne. Vi starter med et kast herude i siden. Vi starter med musik. Nu har vi 35 på banen fra England. Forventet løb op gennem midten, og det er præcis, hvad vi får. Ja, han er altså stærk, må vi bare erkende. Englands nummer 35, Joe Nicholson. Vi har set det mange gange. Så får han bolden. Nej! Jeg synes, det ser lidt for nemt ud i øjeblikket, men okay, det er også nogle fornuftige bloks, der bliver sat selvfølgelig. Følg igen med handoff til Campbell. Nej, der får han altså for mange yards. Han får lov til at danse ud af det her. Nej, han er stadig levende. Han er stadig på. Nej, efter at være stoppet i løbet af ingen tid. Det er altså 3-4-5 tacklinger. Og så går de dybt. Kast, og den er desværre god set med danske øjne, og dermed touchdown England. Ja, vi kommer til at se løb op gennem midten. Nej, det gør vi ikke engang. De går simpelthen efter det hele nu. Det er fremragende sat op, det her spil af englænderne. Ja, flabet nok. Jeg sidder og siger, at de kommer til at løbe. De kommer til at køre klokken ned, og så alligevel så kører de ud. Og så de kan lige så godt prøve at få flere point på tavlen for at virke stærkere på papiret. Og nummer 24. Et godt løb op her, og så er det game over snart for Danmark desværre. Ja, handoff. Så er den der til Englands nummer 24, Terrell Bovell, der kommer ind og viser sig frem med 2 kæmpe spil her for englænderne. Og ny touchdown i spillet. Ja, det skal det. Og det bliver et kneel down, og så er kampen også slut. Ja, og det er danskerne selvfølgelig også klar over. Det ender her med en sejr til England på 30-22. Og ja, Jørgen, hvis vi lige hurtigt skal rulle den her kamp til enden. England var bedst.